پیشیا دادگاه آنادولیه لإستانبول در دورا دادگاهی به تدبیر امنی ین برز هاتیه دور پیچ کرن و چون هاتن بی روزنامه‌وان و پارلمانتران قدخیه. دوزه که گرینگ ایرولور انجام داده و بریارکو و جه درکه و جه مورا خواه لسالن پیش ین سیاستا ترکیه دخه. واته بهسترین رکبری سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان ده البجارتنین 2023 دا ده دارزاندن. اکرم اماموغلو به تومتکو حقارت لاندام دسته بلند آهل بجارتنان کرنه ده دارزاندن و cezayı hapsi jerete xwestin. Bu bir gözdağı davası. Ev dozeke çavtirsandinê ye. Hewl tê dayîn ku çavê hemû welatiyan bêtirsandin. Ew dibêjin em dikarin bi rêya dadgehê her tiştî ji destê we bistînin. Lê li hemberî vê yekê me jî dilekî polayî heye ku em li hember vê rawastiyan. Îro dilê 16 milyonan heta dilê 85 milyonan li vir bi me re lê dide. Rêyek heye ku em dawî li vê rewşê bînin û ew jî hilbijartinin. پشتی کو دادگاه بو بریواری هاته تخیر کرن هم اماموغلو هم جی اتفاق ملت دکبن وی گمانی کو روش جدیه. مرال اکشنر برنامه خواه یا انقره دنیوی دادهیله و بری خواه داده استنبولی. هروها اماموغلو جی بانگ لخلکی دکه کو لبر شارداری کم ببن. Kılıçdaroğlu jî bername xwe ya Almanya di nêvî de dihêle û ew jî vedigere Tirkiye. Di heman katê de jî dadgeh biryara xwe eşkere dike û 2 sal û 7 meh û 15 roj cezayê hepsê li İmamoğlu tê birîn. Pê re jî qedexeya siyasetê tê danîn. Yazıklar olsun diyorum ya. Bu nasıl bir karar? Xwedê qebûl neke. Ew çawa biryare, çawa heq xwarine. Du caran hatî hilbijartin ew serok. Ma çawa dibe ku hûn siyaseta wî ji dest wî bigirin. Yani diben eger tu bibî serokkomar jî ez ê wiha ji destê te bistînim. Sen Cumhurbaşkanlığına koyarsan kazanırsın. Ben seni böyle yakalarım. Ew biryareke faşîst e ya ku bi Ekrem İmamoğlu hatiye kirin. Faşîstiyeke ku bi hemû İstanbulyan hatiye kirin. Ez bi tundî wê şermezar dikim. Dozê di çaremin danîşna xwe de bi ragêşî dest pê kir û encam jî cezakirina İmamoğlu bû. Niha eger îstinaf û dadgeha bilind vê biryarê pesend bikin, hem qayyûm bo şaredariyê tê danîn û hem jî rêya siyasetê bo İmamoğlu bi temamî tê girtin. Ramîstêr, Rûdaw, İstanbul.